القسم الثاني توحيد ألوهية. توحيد كاليتي فلنا توحيد ألوهية، ويقال له توحيد العبادة بالاعتبارين. وبعض أدري ما قد توحيد العبادة فنا ناتشوكو فلالا مانا نيا دمبي كتا علامة دي أبكي توحيد ألوهية. من نيا دمبي كتا جوم توحيد العبادة ni ntoko fula bala توحيد الألوهية ويد نيا دمبي كتا علامة. توحيد العبادة ويد نيا دمبي كتا جوما هو انفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الألوهية مني كألا كلني بطولا مانا كبطو بك علي يكنا في ولا كفرك يكنا في بطو كفرك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. توحيد الألوهية دلالة دويم جمعين كافو بطو بك على دي على كوكورانا كنا كو ذلك نمفل بأن الله هو الحق على كلمة تودي كبطو يتنياي وما يدعون من دونه الباطل في موفن ببطو كفر لك أبفو bon bato kira kake alaye alla nyini yemunye hada madenki yire majige alaye tajallulu lillahi ajja wajalla bi fi'li awamirihi wa isnabi nawahihi mahabbatan wa tajima. Bato yininde hada madenki yire majige alaye ka alaka nyamar kaunke ayi balimin na kutoe ka faraibe alakanu ka faraibe alabonya. وبافو نinde mako tauhid وبافو نما العباده امانه فلنا المتعبد به فمانها ibe alabbato ni min fanay shaykhul islam ibn taymiya ayofo qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ismun jami' لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال جاهره والباطنه. والعبادة تطلق على شيئين فلك كفر ده فاويه نوكو انفراد الله بالعبادة. عبادة بفوق كفر ده لا الأول تعبد فلي مني اجو من يربي على بطو اجو نوكو تعبد كاساجي كتا اجو ما امانا يمني تجلل لله عز وجل بفعل اوامره واسناب نواهيه محبة وتاجيما. نو يا ساجي كتا جونا تعبدا لله كيري مجيغي علي نا كانيا مركون كيلي انا كبل فين كوتوي كيري كولوسوما كالا كانو كالا بونياكا بو امانه فلان مين يربيكي علي ibe minke alay bato e jumay an ko nanya asembe e joma ka fota abuda jo kiyere majigi alay ka kanya mar kaun ka yibal mina ko to ka kanu aka ka bonya oka nanye ibada yin sagi kata ema men nanye ibada yin sagi katika ke walewma munum beke alay ninye ibada ka itilaku fulanay bato munum beke alaye nanye ewa ibada yisage kata ode ma shaykhul islam ibn taymiya yo o tawsirani aku ismun jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal jahirata wal batina. Aku nan ko bato aku ala bato munye aku togode do togo minye fembe faranyonka mana fengo fe ni ala akadi alai fengo fe ni ala be jenai kuma kandowa ke wale min bangalendo ube min nye gundoe ubafu ninde mako bato ninde ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali jahirati wal batina. fingo fin kadi alay fingo fin ni alabe jenanai akuma lama ake wale lama mimbe kenede ka mimbe gundode la koke wode toko ko bato. مثال ذلك صلاة فيلها عبادة وهو التعبد ونفس صلاة عبادة وهو المتعبد به متعبد به. أمثال سرما يموني نانكو سالين كيلي باتو دي
وهو التعبد وبافو مبتو والنفس صلاة عبادة صلي نيري وبافو مبتو عبادة معنى صلي كلي ويتعبد صلي نيري وبافو عبادة بتو من نيباكي كالا بتو ناي فانفراد الله بهذا توحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرد بتجلل محبة وتاجيما نين توحيدي من جون كake على كلمتو iki yere majigaye ni ba kanu ni ba bonya ala ko qur'ana kono la tajal mallahi ilaha akhara fataqudan majmuman makhjula ala ko kanabatu fe ngore fara ala kade ni be sigi ila gosile mu'minu ni tawhid tigum bolo ni be sigi imalo yale ni ila bilale ni ala bila وقال تعالى الحمد لله رب العالمين فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت ألوهية له على القرآن كنو كتنو بالي على يقوالي دي دانفين بيتيجيه bon ni ala ko ale danfen betigiye ni ni sababu irala ni ambe tigiye ala de ni mbe akake sababu ye anka ale ala kerempe ubatu anana ayakum ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum nunun tawsiru bena bonda kono ala ko hada mado ayatigi ala bato masami nyawda ani minye mugo munun temina awunye minye uludda ija mina safahi ni nanye tawhid uluhiyya dote ko ka bato bedi alama naluma yale dero findom baliya dero antajal al makhluq al hadis al ail ila al fana'i ilaha ta'buduhu wa huwa fil haqiqati la yanfauka la bi injadi wala bi indadi abi findom bal nyanyen ni ndo abi findom baliya la mugumi ni ebeta danfe min tunte jinya kono ala yalla anatide awa kakko bellaba kabade fana akakko bellaba kabade haqiqa fana la atina fa fana ateseki na fa ka fendo ta kan ninti bolo ka dima nimbi bolo fana ateseka minila wa ateseki deme fana mina safahi abinna lumayala أن تأتي إلى خبر إنسان سر رميما تدعوه أبن لما ننيادو كبتو بكاكي على دي تاي إيكنا سو هذا مدي قبر لا هذا مدي مي أباكا قبر كنو ألبنا كاكي كولو مغوية أكا كولو كورولا كمغو إبو أدي ولي وتابره يبو بطو وهو بحاجة إلى دعائك كسر أسو من بقبر كنا لديك حاجو بك دعولا عليه ما كوبي إكادولا وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه حاجو إكا حاجو تاكا كاولي يري حاجو تأبولو كاولي عليه كحاجو بإلا فهو لا يملك لنفسه نفوا ولا ضر فكيف يملكه لغيره إبتسهم منا عليه تسكى النفس ما كان يرما أتسكى تورا يوني كابوا يريكا أبسكى مرا مغورده أبسكى كي مغورده har ni mugo min kera sunna be kaburi kono har na kera mugo yede mugo min kam marataba be beka jon ka marataba be beka huwa nabi sallallahu alaihi wasallam kiden de kam marataba be beka jiya ka hada madembe ana sayyidu waladu adama la faqra akole de hada madembe kanyemai kwale ma waso me alaye mun fo ala ko o man yarhabu am millati ibrahima illa man istafiha nafsahu ala ko ibrahima kadina mugo juman bo toy kata fen worela fonni mugo min kan ni nyere yike nalumay ni te fendo wa haja alqismu kaffara bihi wajhadahu ammatul khalqi tawhidi ka kalite min fuleni nye tila yoroma min fuleni nye tawhidi uluhiyya mugo chaman de yennin nankarya mugo chama wa min azali zalika arsala Allahu rusula odi koso mugo chama tawhidi uluhiyya de ala kelimto kabbato mugo chama banna odi ma mugo chama nyode nakarya odi ya to ala ye chide unchi ka kitabu jiki tawhidi uluhiyya in kama
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ala ko ale ma ciden ci umar rasulna min qablika min rasuli ako cide ma ciden si ci enye illa nuhu ilayhi fonne ala yo hawci o cide ma annahu la ilaha illa ana fa'buduni konne ala kelim pewde e wayne ala kelim pewde boto kitabu jignani ninde tawhid uluhiyya ciden be cirani ode min balimaw ona tabe telmanke nin tawhid ka gele dam fe umbannama mo chamanya nakariya ciden nyu ka woleli ke ka bato baga majaya oda to ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko alaye ciden doye ko jama kulu fitini ba nofi ko ale ciden doye ko cekelende ba nofi ko ale ciden doye qiyama don nabina mogo fulade ba nofi ko aye ciden doye qiyama kelende bena ka woleli bela ma mogo soro balmo nin tawhidin ka gelede tawhid uluhiyya ala kelim pe ka bato kele kera dina ko Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab bena funye fe bondawla masailawla kele kera nabi nyuma nu ka jama ce akera tawhid uluhiyya inde kama ewa haribdi kele be dina kono tawhid uluhiyya inde ka kele be ala kele pe ka bato de o de kele be donc Muhammad ibn Wahhab de hamminani ni nyeka kitabu dilaka aka kitabu nyogona majila ninka tawhid uluhiyya wallahi baga chaman de be uluyi hamminani tawhid rububiyya de uyu ka shinshimbre be ke tawhid rububiyya de ka kuma tawhid uluhiyya ka odi atu Sheikh Muhammad ibn Wahhab tumami ayen kitabu suwaji ka tawhid uluhiyya kala aya sugantinya no ode parce que kitabu dobe tawhid rububiyya mo ma wonnan kariya fo firawuna aya nan kariya mukabaratu mo be hamina ka kitabu diloka mo mo nan kariya hari jahilu sonnoma tawhid rububiyya hari jahilu tu sonnem boma bon tawhid al asma wa sifat munna mamur muhabu mahamminai mo go woro ye kitabu dila tawhid al asma wa sifati ka alenye tawhid libun khujaima abe bun khujaima ka kitabu be tawhid ba fu kitabu tawhid libun khujaima mais ale be tawhid al asma wa sifati de ka bun khujaima ka tawhid be tawhid al asma wa sifati de ka donc minye mugo temena Muhammad ibn Wahhab nye uye kitabu dila tawhid al asma wa sifatika tawhid rububiyya mugo mon nan kariya odi yato ale hamina ni tawhid uluhiyya ko de kitabu en kono